Pasatutako txirrindulari horiak, baitzik eta afizioa, eta bueno, oso pozik. Larunbata, zapatua, sábado. Sí, un recorrido especial, muy bonito, Busturialdea, recorrido Garanutza, de repente llega Sondica. Y de Sondica Pique Videa. Seguro que tu estrella todavía marca buenos registros en Pique Videa, igual. Bueno, azkenean orain da disfrutea txirrindulari zikloturismo, beste gauza, beste atalak eta eskola. Orain da eskola arrobia, hortik hasita. Euskal txirrindulariak egin gaitugu, protagonista duzela azken horretan hautagai, larunbatean hautagai bezala. Esaten da Pillo Bilbao, esaten da Umar Fraile, esaten da Jon Izagirre, zergaitik ez Alex Aramburu, Gorka Izagirre bera, Castro Beta. Euskaldunak, zergaitik ez hori jantzita, ez da? Lehen egunean. Bueno, a ver, ez daude Euskaldun askoz gaude. Ez daude, baina azkenean daudenak oso onak dira. Niretzat, ametsa egia bihurtu alda, lehenengo egunetatik azkenera. Eta batez ere, bai Peio, eta batez ere Omar adibidez, badakite zer hiru handiko itzulietan irabaztea, eta bueno, ea lortzen dugun eta haupa Euskal, zaleak eta txirrindularitza. Noski bai! Tropelean berriro sartzeko moduan zaude, Ozer, fin ikusten zaitu? Ez, dagoeneko ez. Fin bai, txerrendu baina jarraitzen dugu, asko gustatzen zaigulako, baina urte aiegia pasa ziren. Bueno, eta aurreko egun hauek, kurra hemen Euskal Herrian hasiko deatan, nola bizi izan dituzuzuk egun hauek, eta nola bizitzen ari zara, gaurko eguna? Bueno, postasuna handiekin ez, nostalgia, enbidia puntu batekin ere bai, nik uste dut bertan diren euskal txerrendulariak oso motibota daudela, polita baita ez. 92an izan genuen azkeneko aldiz turraren hasiera hemen Euskal Herrian. Urte asko eta gero berriz ere bueltan da, eta nik uste dut ospatzeko moduan gerela ez. Badakigu hemen zelako afizioa daukagun, eta nik uste dut guretzat denetzat hau premio bat ere badela. Vale, noski dela, hau da kriston oparia, ezta? Bueno, ahora uno de los más veteranos en cuanto a participaciones en el Tour, ¿qué tiene de especial, de diferente? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? El Tour, hoy en día además se ha hecho muy grande, sabemos la dimensión que tiene y te puedo decir mi experiencia como corredor. Cuando acudes al Tour, te das cuenta que a nada que hagas en el Tour también tiene una dimensión enorme, se va a ver en todo el mundo y por eso cada corredor acude al Tour con una extra de motivación y con ganas de hacerlo muy bien. Sí, un país pequeño,
zer esango dut, izan ziren 7 egun izugarriak, hor buruen egunero gogoratzen naiz nola momentu horretan zara txirrindulari importanteena eta, bueno, izugarria izango nuke, bai. Bueno, ahora nos contestas sobre ya lo técnico. Tú que sí bien has conocido lo que es también el ciclismo desde el coche, es decir, siendo el director deportivo, este año se habla muy mucho de esa batalla dúo, de esa batalla Jumbo-Visma-UAE. ¿Qué es lo que puede esperar y qué estrategias deben adoptar? Bueno, yo creo que hay más ciclistas que solo dos, ¿no? A ver, seguramente hay alguna sorpresa, la carrera también da muchas vueltas, no siempre la tienes de cara. Y bueno, pienso que, bueno, pues hablábamos, ¿no? Por ejemplo, Boudou, del equipo de Francés de Ayer, puede ser un ciclista a tener muy en cuenta. Mikel Landa, esperando hasta todo. Lo que has dicho, ¿no? Yo espero que este año un ciclista euskaldun le quite el maillot amarillo y ojalá pues estemos entre Pello, Johnny Zaguirre es igual, pero que lo cojan el sábado y tengamos un líder más fuerte. ¡Igor González Galeano! Mireia Epelde, ordezkaritza femenino ere bergen Mireia, badakigu besteen artean hemen agertzen aurrenekotako bat izango dela nor eta Joan Esomarriba! Baina eta orain hemen Mireia Epelde, kasi garaiaren osteko ziklista hori izanutakoa. Bat, Mireia, arratsaldeon, Joaneren eskola, eta eskola hartatik edantako ez zarete zuetako asko, zuen generazioak, Eneritzik Fregatxeloria, Guztani Lorriaga, zeu. Ni akordatzen naiz nola jote ginen Joane ikustea, autobuse hartuta turre ikustea, eta bueno, gero behakin momentu horiek konpartitzi eta oso esperientzia beraz garriki izan zagoratzen. Eta gaur egun ikusita ziklismo femeninoan, neska ziklismoa ze potentzia hartzen ari den, dena izan liteke ona ez, eskaparate guztiak onak eta hori bultzatu behar dugu. Bai, azkenien guk hori eskatzen genuen ez, pixket berdintasun hori edo ikustien eskan ziklismoa baita ere, eta bueno, pixkana aldaketakin, egia lortzen gauza. Mireia Epelde, una de las estandartes del ciclismo femenino vasco! Gehiago. Eta horretako bat da, Hortzadar Maillota. Messi Olano! Abraham Olano! Ez bakarrik Litama! Abraham Olano baita ere Frantzeko turrian izan zen aukietako bat, eta etapak irabazitako Abraham, arratsaldeon ongitorri. Zeure karrera, benetzen turra izan egia da, baina turrek asko eman zizun zeuri ere, eta zorrotz batzuetan. Bueno, esan duten bezala, beste lagunek, turra ez da bakarrik txekundura izan, zeo zer gehiago da, eta hemen dago irudia, eta, txekundura importantea izan arren, beste karrera batzuk ere badaude, eta beste horietan ere, hori gara hobeto xean moldamen ez. Ibilbidea, esaten da urtengo ibilbidea, oso polita izango dela, baina bereziki turra zera hause, Euskal Herriko hiru etapak zoragarriak izango direla. Bai ez, irtera gogorra izango da, turra hasitako igual etapeik gogorrena eta lehenengoa igual gehiena eta gogorrena, bai txelinduari berezientzako prestautako rekorridoa. Euskaldunentzako aproposa, baina baita ere Ala Filip eta horrelako txekindularientzako ere oso aproposa, hortza maillot horria jazteko eta zeratik ganez, Euskal Herritik maillot horriak inantatzeko. Abraham, quiniela, jugaste con la quiniela, ya has mencionado a la Filip, ¿alguno más? Venga, danos un top 3. Bueno, Ala Filip, turra irabazteko ez, Euskal Herritik igual maillotak inateratzeko, bai. Eta gero, Euskaldun bat ez dakiz, edo zein Euskaldun imenik maillotak inatatzeko eta zeratik ez bat. Garaipena bezala pogatxa, ez uste, gaur egun naiz eta lesionauta egon, oraindik badaukela, nik uste alpeak igual luzek egingo zaizkiola, baina alpez arte egingo horzetor horra horrean goala. Abraham Olano, eskerrik asko!
vasco y es de los pocos ciclistas que tiene una canción propia en Euskal Herria. Eta hartatik, harrera egin behar diogo. Oian! ¿Algún prest? Sí, pero hay una advertencia. El que no la cante será expulsado de aquí. Porque se la sabe todo el mundo. Mundu guztia kantua! Venga, batera! ¡A ver, vivos! Marino! Anécdota. Dice que aquello que con todo su empeño venga buscó para dar esa muesca plus, ese brillo plus a su trayectoria, estaba necesitado de una victoria en el Tour. Y esto que le llega a la victoria, cruza la línea de meta y casi se le volvió a celebrarlo, por aquello que no sabía que era el líder de la prueba, de la etapa. Entonces, ¿cómo es esa historia? Recuérdanos. Bueno, la historia es que había muchos corredores capaces por delante y íbamos pasando en un mundo y no llevamos responsabilidad. De todas maneras, era consciente de que seguramente era el primero, pero no estaba al 100% seguro. Estaba al 99,9%, pero no estaba al 100%. Y digo, antes de... Bueno, por si acaso voy a asegurar la victoria sin levantar las manos. Euskal Txirrindularitzaren irabana, eta orain ez dut izan Marino! Eta geraino betezen, argazki honekin, historiako argazkia da, mesedez, dentenok, txirrindulariok. Etorri mesedez, lehen lerrora, lehen lerrora, eta atera dezagun denok, azken txarra handi hauxe! Eta
Zaude. Bai, banago. Jo zune biertaz, jokoko erabaintzen itisa. Horretara nasa joan. Momentu berko turra batenean. ¿Tenemos a Sune preparada? Sí, la tenemos aquí. ¡Sune! ¡Nairo Zunean! ¡Zunean! Nola esaten zuen belarri handiak, no se vayan todavía, aún habrá más, Sune gehiago egongo da, eta Sune eta ETS eta, bueno, gaur sekulako festa daukagu, hemendik ezer barru, ja aurki hasiko garelako, hemengo benetako aurkezpenarekin, benetako diogu txirrendulariak ja aurki hemen izango ditugulako. Eta besteak beste, emisio hasiko da, comenzará en breve, comenzaremos también con esa emisión que Euskal Telebista está proyectando a más de 200 televisiones de todo el mundo, es decir, el mundo, y hoy sobre todo, está mirando a Bilbao. Bilbao, gaur, Zilbor bihurtu dugu, eta honen bestean gaur, txirrindularitza zale guztiak,
ona begira gaude. So, kaixo denoi, hello, Hello. all over the world. We know you are there, and all over the world you are maintaining your energy with us. So, let's enjoy the presentation of the Tour de France 2023. Y cada vez que nos mire la cámara decimos, ¡hola, mamá! ¡Estamos en todo el mundo! Euskal Herritik, Bilbotik, hain justu ere, mundu osora. Aitor eta Janek esan dute, mundu osoa guri begira egongo da eta erretransmisioa astean dagoen honetan, vamos a poder ver, a disfrutar esos 22 equipos oficiales del Tour con 8 ciclistas por equipo que van a comenzar su desfile en el Palacio Euskalduna para dirigirse por Abando Ibarra y llegar hasta aquí al Muelle. Y bueno, pues tendremos aquí con nosotros, que va a ser toda una experiencia. Os queremos ahí, porque ya os hemos sentido que estamos arriba, y sobre todo ya cuando presentemos a los equipos uno a uno y sobre todo a los ciclistas, que nos vengamos arriba, que nos volvamos locas, que nos volvamos locos con esto que es pasión por el ciclismo. Por lo tanto, ahora comenzarán ya a partir del Euskalduna los equipos uno a uno, comenzando por el Bahrain, y así van a ser presentados tras rodear el Guggenheim y subiendo desde esta rampa para presentarse aquí en el escenario. Ekitaldi hori, esan da bezala, hemen telebista guzti horietara zabalduko duguna, Euskal Herritik abiatuta, eta aurkezle lanetan, Mabion Egol eta Xavier Usabiagarekin. Oian, eskerrik asko! Eskerrik asko, Jatega! Zapatue!
Jaun Andreok, arratsalde on eta ongi etorri Euskal Herrira. Ongi etorri. Turreko irteera nagusiaren taldeen aurkezpen ekitaldi honetara. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de equipos de la gran salida del Tour de Francia en el País Vasco. Ladies and gentlemen, welcome to the Basque Country. Bienvenue au Pays Basque. Ikusten duzuenez, hau guztia, Turraren irteera nagusia, hemen Bilbon Euskal Herrian izatea, esan gabe doa, egia bihurtu den ametsa dela. Euskal txirrindularitzak, Turraren historia guztian izan duen, arrakasta itzelaren saria da guztia. Eta nola ez, zuek, Euskal Zaleok, zuen kiroltasunagatik jasoko duzuen, sari zinez, ahaztezina. Como veis, todo esto es un sueño convertido en auténtica realidad. Un premio a la gran historia del ciclismo vasco en el Tour de Francia y, como no, un regalo inolvidable para la extraordinaria afición vasca. Avant le grand départ du Tour de France ici au Pays Basque est un rêve devenu réalité. This grand départ is a dream come true, something we achieve, thanks to what Basque riders have historically done in Tour de France, and thanks to Basque fans too. Inoiz ahazterik nahiko ez genukeen taldeen aurkezpen ekitaldia prestatu dugu. Sinceramente nos gustaría que este evento fuera realmente algo inolvidable. We will do our very best to offer you a presentation. We are sure about it, Marion. You'll never forget. Marion, did you hear that sound? It's very strange. I think we are not alone here on the stage. No, look who is here. It's Maxu! Maxu, Jan Andreok. Maxu Turreko maskota da. Baina Maxu, zen emontre egiten duzuzuk hemen Turreko taldeen aurkezpenean? Oh, bonjour à tous. Je suis Maxu. Oh, je vais aussi participer en Tour de France. Okay, very well, Maxu, but now wait a little bit. Yes, because we told you before, welcome to the Basque Country. But in this case, we also should say, welcome to Bike Country. Kantauri itsasoaren eta Pirinioen artean, badaleku bat paregabea. Bainaraz, mendiz eta bide estuz. Biurgunez eta Maltako korrez betea. 489 mendate eta 452 kilometroko itsasbazterra dituen herria. Joko ezkoto ez betea. Pedalei eragin eta eta gozatzeko. Txirrindularitza maite baduzu, hemen duzu paradisua. 450 kluben indarraz. 11 profesional. Munduko 4 txapeldun. Eta zalerik onenak. Utzik egiten ez dutenak. Beti hor daudenak. Igoera mitikoan, zein herriko lasterketan. Txirrindulariak non? Ikurrian. Barnetik irteten den, sentimendu batek bultzatzen ditu. Guztiak animatzera. Azkena, zein aurrena. Aupa, guazen, txapeldun. Bihotzetik ateratzen zaie. Odolean daramate. Belaunaldi. Bizikletarekiko pasioa. Indartsua, benetakoa. Mugiarazten dituena. Aldaparik zitalenei, etengabeko euriari, aurre egitera. Eta urtero, dena kolorestatzen duen marea bihurtzen dira. Arro, txapeldunen lorpenak ospatzeko. Eta batez ere, herri bat mugiarazten duen pasioa ospatzeko. Welcome to the Basque Country. Welcome to the Bike Country.
txirrindulariarekin hasiko gara jarraian, eta talde bakoitzak halako gidari bat izango du aurretik. Turrean edota txirrindularitzan, Valentriaren bat egindako txirrindulari ohia izango du gidari lanetan. The team Baron Victorious is making its way here to the stage. This team has already achieved 5 stages in the tour, but they haven't succeeded in fighting for the podium. But they have been doing everything to improve and finally get that goal. Eta hasteko eta behin behar badaur ikusten duzue, gidari lanetan, emakumezkoetan euskal txirrindularirik onena jarri dugu lanean. Joanes Omarriba, 3 aldiz, Frantziako turre irabazitako txirrindularia. Marion Victorious taldeak aurten 9 garaipen lortu ditu. We'll present you the first team. This team is dreaming of reaching the podium this year for the very first time, and they have been working very hard to do so. Un equipo que sale con la clara ambición de lograr el podium y alguna victoria de etapa. Eta horretarako besteak beste nola ez, euskal txirrindulariak daude talde honetan. Mikel Landa eta Pello Bilbao! Eta talde honetan bada beste txirrindulari bat azpimarratzea merezi duena. Matei Monkoric, txirrindulari horrek Milano Sanremo irabazi du, Frantziako turrean 2 etapa garaipen ere bai, eta beti biltzen da sasoi betean, giroan eta bueltan ere, etapa garaipenak lortutako txirrindularia da eta. Joanes Omarriba buru dutelarik, hementxe da, Oltzara bidean, Bahrein Victorious taldea! Larria izan zuela eta zendu egin zela. Haren omenez orain, Gino Mader gogoratuko dugu minutuko isilunea eginda. As you know, Gino Mader died 2 weeks ago in a terrible fall in the Tour de Suisse. Now we will pay tribute to Gino's memory. Mesdames et messieurs, vos applaudissements en hommage à Gino Mader, Maître Gino. Et place du Tour de France, mesdames et messieurs, avec l'équipe Bahrein Victorious, mesdames et messieurs, les Basques, qui a remporté des étapes sur le Giro et la Vuelta, 4e dans Tour de France, c'est Mikel Landa. Sur le Giro, sur la Vuelta, Nikias Arndt. Un autre homme qui va découvrir le Tour de France, mesdames et messieurs, c'est Phil Boss. À ses côtés, un autre Basque, 5e du Giro l'an passé, c'est Pello Bilbao. Le rachat du Tour de Canada pour celui qui a terminé 5e du Critérium du Dauphiné, 10e de Paris-Nice, mesdames et messieurs, c'est l'Australien Jack Haig. Slovène, vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur d'étape sur les 3 grands tours, c'est Matej Mohoric. On continue avec un ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, c'est Wout Poels. Et pour terminer, celui qui porte le maillot des champions de Grande-Bretagne, c'est Fred Wright. Marion eta esan dutuna eta horretan bi euskal txirrindulari dira eta nola ez beraiei batzu bintzak kendu behar dizkiegu eta etxeko izanik Mikel markatuko duzu, baina Pello Bilbaorekin hasiko gara. Izan ere badirudi, Pello Bilbao eta Turra kasu honetan Bilboko irtera distintuak lotu egin dituela. Bilbao eta Bizkaitarra, Turra, Bilbon abiatuko da, Bizkaiko hiriburuan. Pello, patuak egitzen du? Amesten alduzu, Bilbon, garaipena lortzea.
Bai, argi dago, Bai, amestu beharra dago, azkenean aukerak gutxi dire, azkenean munduko korredore honenen kontra jokatuko dugu, baina ni aukera gutxi horietan sinesten hasita nau, eta bueno, dana egongo dugu, seguro, eta disfruteko dugu olako egun berezi bategaz, eta bueno, espero zuek gozatzi, privilegio batzu gara, eta bueno, inoiz aztuko ez dugun tur bat izango da, seguro. Mikel Landa, ya me perdonarás. Que ver que todas las esperanzas de la afición vasca están depositadas en ti, entre otras cosas porque ya has sido 2 veces cuarto y en aquella primera ocasión en 2017 a tan solo un segundo del podio. Este año está visto que esos pocos segundos que te han faltado en otras ocasiones van a cargo de la afición. Este año será posible el podio, Miquel, haznos soñar. Vamos a intentarlo, ¿no? Ya desde el primer día a tope. Laguntza behintzat izango duzu, Mikel, laguntza izango duzu. Eta, Mikel, badakizu, gogortasuna dela zure aliaturik onenetariko bat, eta jakina zurra Bilbon abiatuta, izan behar duen berezitasunen bat. Eta gogortasuna izango du. Hain justu ere, turrak inoiz izan duen lehen etaparik, gogorrena izango da larun batekoa. Zer gezonker, suerte. We can say Education First Easy Bus is Richard Kawapatsty because he's one of the men for the general classification, a man who should fight for a podium spot he got 2 years ago. Ecuador tarra gogoan izan, 3. postuan sailkatu zela Frantzeko turren orain dela 2 urte. Bera da orain, talde burua. Pero tampoco debemos olvidarnos de un corredor como Rigoberto Urán, un ciclista que ya se clasificó en segunda posición hace 6 años y uno de los pocos corredores que sabe lo que es ganar en las 3 grandes vueltas, también como en el Tour de Francia. Pisty has got 40 stage victories and on to 10 of them in the Tour de France. This is a ticket to win the victory. ¡Vía Bella! Education First Easy Bus! Public pour celui qui est champion d'Afrique, pour le Giro d'Italia, les podiums sur les 3 concours, c'est Richard Carapaz.
qui a remporté les étapes sur les 3 grands tours. Le meilleur grimpeur de semaine mondiale sur le Tour de France, c'est Magnus Carlsen. Un ancien vainqueur de la classique à San Sebastian, c'est Nelson Poles. Mais on britannique Jack Shaw. Et pour terminer, celui qui a été deuxième dans le Tour de France, c'est Rigo Bertondra. Richard, ya hemos comentado antes que hace 2 años ya fuiste tercero detrás de los 2 grandes grupos, detrás de Pogačar y de Vingegaard. ¿A qué aspiras este año? Bueno, la verdad que venimos con mucha ilusión de hacer un gran tour y la verdad tenemos un gran equipo que buscamos hacer lo mejor posible y tener un bonito resultado. Señoras y señores, Education Park Principal. Gracias, you can leave, guys. Richard, you can leave. Muchas gracias. Vistima has not had a victory in the tour yet, but they are ready to achieve the very first one. It's plenty of attackers, and one of his best riders is Biniam Girmay. I know, my lord. There will be a lot to say in the first tour, and yet to the team, his first tour in this race. Thank you, guys. Thank you. You can leave this place. Thank you, Vivian. We wish you all the best in your way to Paris. Thank you. Tell them you can never wait for your Thank you. Have a good night. Keep fighting, guys. Keep fighting. Don't give up. Keep fighting. Eterena, Lotto Destiny Italia. Aguntame, Uruguayak, Ginatuko dugu. Bizkaiak Durango taldeko zuzendariak handitu ere. En la historia de este equipo figuran nada más y nada menos que 82 triunfos en las grandes vueltas y casi la mitad, 40, han sido en el Tour de Francia. Para ello cuentan, entre otros corredores, con el rapidísimo Caleb Ewan, un hombre que ya ha logrado 5 puntos parciales en la remontada. Que también mira, Fox y Cinturaría. Caleb Ewan, un giro en esta vuelta en etapa galante de los Tours de Cinturaría. Victor Campenay. Jasper de Buis, Belgikarra. Pascal Incor, Elberetako txirrindularia. Frederic Frisson, Belgikarra. Jacopo Guarnier, italiarra. Maxime Van Gils, Belgikarra. Eta Florian Vermeer, Belgikarra. Thank you, guys. Thank you, Caleb.
right, thank you guys. You can leave the stage. Have a very, very good luck. Keep fighting, Victor. Keep fighting, as always. Eta asmo horretan izango da Mattie van der Poel. Mattie van der Poel elkurrean diruan etapa garaipenak lidertza eta laguneko 4 monumentu erakusten ditu bere palmaresean. Bi Flandriako Tour, Paris-Roubaix, Milano-San Remo eta berriki Belgikako Tourra. Here they are on their way to the stage. Alpecin de Koninck, Mathieu Van Der Poel's team is one of the mega stars of Peloton rider who is able to win stages in the Tour de France of Giro d'Italia, being a leader in both races and one of the greatest classic riders ever. Mathieu, surely you know your father Aldrich won a couple of races here in the Basque Country. And do you know your grandfather, the great and unforgettable Raymond Poulidor, won twice here in the Basque Country as well? I don't know. In San Sebastian and in Vitoria. Okay. So the question is obvious. You have no options. Now is your turn. Yes. And everybody knows you can do it. I'm gonna try. Do you like those 5 stages? Yeah, for sure. I think it's my first time ever racing here, and the weekend was really beautiful. It's hard, a lot of climbing, but it's a beautiful country, so it's gonna be really nice first stages here in the tour. Okay, guys, thank you very much. Voici l'équipe Cofidis, une équipe qui compte 10 victoires sur le Tour de France, mais la dernière qui peut sembler surprise avec le succès côté de l'un des sponsors les plus fidèles qui sont en circuit. Amabos urte joan dira baitalde honen turrien bere azken garaipena lortu zuena, baina bolada txar hori eten egin nahi dute, eta horretarako besteak beste egin dute txilikulari bat. Jon Izagirre! L'homme à ses côtés s'est imposé sur le Tour de France. Du côté de Prano, c'est Simon Geschke. On continue avec un coureur local, vainqueur sur le Tour de France à Morzine, mesdames et messieurs, Jon Izagirre. Le coureur continue sur le Giro d'Italia, c'est Victor Lafay. On continue avec le vainqueur de la France Grande Classique cette année, Anthony Perez. Place au coureur qui va découvrir les joies du Tour de France, Alexis Renard. Et on termine avec le vainqueur de la classique Loire-Atlantique, c'est son premier grand tour, c'est Axel Ziegler. Jon
Jon Izagirre, ez dakit badakizu baina Euskal Txirrindulario 51 etapa garaipen lortu ditu. Iparraldekoak eta hegoaldekoak, 51. Batzuk orain dela 7 urte, beste hamarrek azkena orain dela 5 urte. Baina ez dakit jendeak ez dute ditun alako zehar begiratu bat egiten, kontuak eskatzen edo. Garaipen bat eman beharko zaila harten. Saiatuko ga. Nola saiatuko zara? Hori ez da jakiteik, hori egun ikusi beharko du etapak. Baina Euskal Herria motivazio berezi izango da. Hore, barri da, ikusita zehazio bentu egiten ikaragarria da, Handik honea etorri naiz, irrifarrea zindete hautik kendu, eta hori dana zui esker da. Segurezki, irabazi nahi den etapa horietariko bat, bigarrena izan daiteke. Gasteizen abiatu eta Donostian amaituko dena. Eta hemen dugu orain, etxeko taldea. Movistar talde nafarratearekin kurren eta perabazitako Julian Gorosta izango dute gidari. Zer esango dugu talde honi buruz? Tropeian ez da egituro baino zaharragorik. 53 urte daramatza, 1980an, Jose Miguel Etxabarri eta Eusebio Zuek sortu zuten taldeak. Turrian aurrera etapak irabazi zituzten, eta gero euren palmaresean, 7 tour ageri dira. Movistar is working more aggressively this year and they got 17 victories so far. Here they are on their way to the stage, a team created in 1980, the oldest in the international peloton. There are 5 Basque riders in the team and 2 of them will ride this year to the France, Gorka Izagirre and Alex Aramburu. Aquí viene el Movistar al escenario con el vestuario renovado y soñando en grande con Enric Mas. 3 veces segundo en la Vuelta Ciclista a España y 5º y 6º en el Tour de Francia. Un corredor que sale con la clara misión de lograr el podio este año. Aquí está Enric Mas. Tallonek amairu garaipen lortu ditu horren. Mesdames et messieurs, l'équipe Movistar remporte le tour 3 fois deuxième de la place, c'est Enric Mas. À ses côtés, un Portugais, vainqueur du classement du meilleur grimpeur de ce même Giro, c'est Ruben Guerrero. On continue avec un Basque, vainqueur du Tour du Limousin, c'est Alex Aramburu. Et à ses côtés, un autre coureur local, il s'est imposé sur les routes du Tour d'Italie, c'est Gorka Izagirre. Direction les États-Unis pour celui qui va participer à son 2e Tour de France, c'est Matteo Jorgensen. On continue avec celui qui porte le maillot de champion d'Autriche, Gregor Wolberger. Le Portugais, lui, s'est imposé par le passé sur les routes de la Vuelta, c'est Nelson Oliveira. Et on termine avec un coureur espagnol, mesdames et messieurs, Antonio Pedrero. Eta bestez, Gorka Izagirre. Gorka, izugarrizko eskarmentua daukazu. 17 itzuli handi korritu dituzu eta okerezko nahi zauda zure 10. turra. Denetarik ikusi duzu, zure kirol bizitzan. Baina hau bezala hori bai? Ba ez, eki izan kaixo den hori. Bueno, zehazteko egia esan pixkat gu Gasteizen gaude eta hotelan daukagu eta ez geunden bengo giro honekin pixka bat zehatuta eta bueno, pixka sorpresa ere bada, behenik hemen
Euskal Herrin ez zalegoa daukegu, baina, bueno, eguraldi honekin eta jendetza, bueno, nahiko meritu dok ez eta, ea ba. Vamos ahora con el líder del equipo de Enric. Hemos comentado antes, Enric, que ya has sido segundo 3 veces en la Vuelta Ciclista a España y has estado a punto de entrar en el podio, quinto y sexto en el Tour de Francia. ¿Crees que este año puedes aspirar a algo más? Eso es, bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Y eso, como tú dices, pues esperemos estar este año, primero salir bien parados de estos 3 días por aquí, de este magnífico, bueno, carreteras que tenemos tan bonitas y la afición tan especial, y eso, esperemos pues estar en una buena posición en París en el podio. Gracias, Enrique. Espera un momento. Mario, come on, please. Come on next to me. Are you ready to dance? Yeah, of course. And what about Maxwell? Maxwell? Well, hello. Hello. Look, he's moving. Great, Maxwell, great. So then, now, listen, let's go to listen to ETS and Sune singing this beautiful song called Bugeu Garena, which means something like, this is who we are. Eta Sune.
eta Astana taldea jarraia. Eta gutxia da, destinoak nola lotu dituen Marino Lejarreta eta talde Kazastandarra. Astana taldea Turrian izan zen lehendabiziko aldian 2007an, gizon hori Marino Lejarreta izan zen zuzendari eta gaur bera da hemen gidari lanetan. El Astana, además, tiene un reto que puede ser histórico si finalmente Mark Cavendish logra una victoria de etapa, ya que contabilizaría en ese caso 35 triunfos parciales. Un récord histórico en el Tour de Francia. Right now he shares a record with the greatest Es algo histórico. Sería maravilloso que lo pudiera batir en esta edición tan especial. Ia deia, Astanatik, Astanak aurten 7 garaipen lortu ditu, horietariko bat. Mark Cavendishek, Tesbol, Herberetako txirrindularia, David de la Cruz Espainiarra. Eugeni Fedoro, Kazastandarra iaz, 21 urtetatik munduko txapeldun. Alexei Lutsenko, bueltan eta kuren etako garutenak. Eta ikusten duzuenez, Kazaztango txapelduna. Gianni Moscon, italiarra. Luis León Sánchez, aski ezaguna. Itzurian 2 etapa Donostiako klasikoa birritan irabazia eta Turrian 4 etapa ditu murtziarrak. Eta Harold Tejada, kolombiarra. ¡Oh, Cavendish! ¡Increíble! Yes, Mark. Matsu is your biggest fan. Mark, this will be your last dance in the Tour de France and in the Pro Peloton. Are you dreaming of that magic number of 35? If you win, you will become immortal. I'm happy. I've always had incredible memories of the Tour de France. To win 34, I'll be happy. If you win one stage of the Tour de France, you're happy, you know? So if I can win one more, I'll always be even more happy, you know? Thank you, guys. Thank you. You can leave the stage. Thank you. Have a very, very good luck. You can leave the stage. Eta hurrengo taldea, DSM Firmenez taldearen gidaritza, Igor Anton, Galdakaoztarrak egingo du. Eta bueltan, lau etapa eta giroan etapa bat irabazitakoak. DSM Firmenez es un equipo con una clara filosofía ofensiva que le ha llevado a lograr 52 triunfos parciales en vueltas grandes y 19 de ellas han sido en el Tour de Francia. Victories in the Tour de France can come sprinter, also for classic specialists and a very good one. Romain Bardet, a rider with 3 stage victories and 2 spots on the podium. Talde honek aurtengo denboraldi hasieran 7 garaipen lortu ditu. Eta hemen da lehendabiziko txirrindularia. Aski ezaguna, Romain Bardet frantziarra. Hemen da oso txirrindulari ezaguna, John Degenkolb alemaniarra. Turrian, giroan eta bueltan etapa garaipenak ditu. Matthew Tikan australiarra. Bere arkidea Alex Edmondson, Nils Ikhoff holandarra. Herberetara Chris Hamilton australiarra. Kevin Vermaek estatu batuarra. Eta Sam Welsford australiarra. Urten 3 garaipen lortu dituen txirrindularia. Thank you, guys. Thank you. Roman, you can leave the stage. Thank you. Thank you very much. And have a very good luck. Thank you. We wish you all the best. Thank you. Eta horreko taldean, 13 gazredo esan behar duen baina orain, lider horrek esan behar da. Eta talde horretan gidaritzan, talde horretan bertan ibilitako, Aimar Zubildia dator euren buruan. Líder 3, como veis, estrena patrocinio y también imagen.
They look big good in the new jersey, and they have no other aims than to give the first victory to the new ground leader. 3 other riders know very well how to achieve the goal of winning a stage in the Tour de France. Both Cameron Martin, Kevin Brand, Max Pedersen did in the past. We are sure they will check the quality all the way. Talde honetan, 21 garaipen lortu ditu. Eta talde honetan, herrialdetako 7 txapeldun daude. Eta 8ak emango dizkitugu. Giulio Ciccone, Giroen 3 etapa, Dauphinean eta Turrian lider. Toni Galopen frantziarra, bueltan Turrian eta Turrian lider izandako txirrindularia. Matias Eskilmos, Kristeko, itzule irabazieta eta Danimarkako txapelduna. Alex Kirch, Luxemburgoko txapeldun bikoitza. Juan Pedro López Giroan 10 eta bigarren. Max Pedersen, munduko txapelduna. Chris Simons, estatu batuetako txapelduna. Eta Jasper Stuyven Belgikarra, Max Pedersen in the La Giro d'Italia became the 100th first rider to win a stage in each Grand Tour. What will be the next goal now? To win another stage in the tour. We will maybe look a little bit for the green jersey in Paris. Okay, thank you, Mark. Todo esto está muy bien, pero yo quiero ver el tour de la pasada edición. Fue maravilloso. Okay, Max, so let's start a bit now to remember what happened at last year Tour de France. This is the best of the last edition. Deuxième place de Wout van Aert qui enfile le maillot jaune. Tadej Pogacar za sabo povlekel. It is a furious attack. Michaela Matthewsa, Tadej Pogacar pred vsemi. Coup double pour Pogacar. Jonas Vingegaard d'abord qui attaque Tadej Pogacar dans le final et ça va revenir très vite sur Lennart Kemna. Le retour de Tadej Pogacar. Yellow jersey wins the stage. Attack of Jonas Vingegaard. Vingegaard catches Bardet. Pogacar en position totale. This is what I dreamt of. Stage in the Tour, and now the yellow jersey is incredible. C'est tout droit, 16%, et c'est du 16% sur 250 mètres. We have the attack. Jan trenutku je napadel Vingegaard. Pogacar gre za njim. Quel mano a mano! Quel mano a mano! It's man against man between the two top riders in the Tour. La troisième étape de Pogacar à ce Tour de France. Victoria Peradune. Gravillon dans la descente. Il faut de trajectoire. Crash of the white jersey. L'exercice de Pogacar qui repart, Pogacar a chuté, il repart. Jonas Vingegaard finishes second on the day. Wout van Aert congratulates him. Having my 2 goals on the finish line means even more to me. And the man who is in charge of all of this is this man we are going to present you right now. Mesdames et messieurs, le directeur de Tour de France, Christian Prudhomme. Jan-Andreas Flekin,
Turreko zuzendari nagusia, Christian Freedon jauna. Bonjour Christian Prudhomme, merci de nous accueillir de nouveau sur ce grand départ du Tour de France. Alors vous avez dit à plusieurs reprises être impressionné par l'ambiance mise par les supporters basques. Est-ce que cette présentation est à la hauteur de vos espérances? Oui, bien sûr, mais ça préfigure évidemment ce qui va se passer dans les côtes et dans les cols samedi, dimanche et puis lundi avec les drapeaux basques partout. C'est 120 000 vont être distribués. Ça veut dire que dans tous les cols, dans toutes les côtes, la carte basque sur place. Justement, ces supporters, ces fans basques, quel message voudriez-vous leur adresser à ceux qui prennent leurs vacances pour regarder le Tour à la télé au bord de l'eau? Je n'ai pas de message, j'ai un mot à dire. Esquerri Casco. Merci, monsieur le ministre. Prudhomme, quand allez-vous organiser un Tour de France pour les enfants comme moi? Sería motivante para el futuro del ciclismo. Alors nous avons déjà, sur les 30 premiers kilomètres et les 30 derniers kilomètres de chaque étape, des jeunes de 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans qui font un parcours du Tour de France. Et puis il y a dans certaines villes, comme Issoire par exemple, dans le Massif central, dans le Puy-de-Dôme, où nous arriverons le 10 juillet, un mini-tour organisé par des gens magnifiques avec plus de 250 enfants cette année. Mais les enfants qui sont là, rêvez, rêvez, rêvez pour être les Landa de demain, les Bilbao de demain. Rêvez, montrez-nous la ferveur du public basque. Entzun duzue, ametxegin, etorkizunarekin eta ametxegin dutelako orain txirrendulari hauek. Arkea Sanzik taldeko txirrendulariak esaterako hemen txetitutu holtza gainean. Iker Camaño, hain justu ekutari lanetan izan dutela. C'est l'équipe Arkea Sanzik, l'équipe offensive qui nous ont représentés par un certain nombre de parties et qui ont un vélo exceptionnel, un Bianchi, édition spéciale pour la France, c'est le vélo officiel du Tour de France et le mouvement avec. Ce sera lors de l'étape entre Saint-Quentin-Yvelines et les Champs-Élysées. Mesdames et messieurs, celui qui a remporté 2 étapes du Tour de France, meilleur grimpeur, 2 fois 10e du Tour, c'est Warren Barguil. Avec un mec de 27 ans qui va découvrir le Tour de France, Yann de Birmas. On continue avec un néophyte, une nouvelle fois sur le Tour, mais il s'est imposé sur la Vuelta, c'est Clément Champoussin. Lui, on est à son 9e Tour de France, vainqueur de la Polynormande de Paris-Camembert, Anthony de la Place. Il a participé au Giro à la Vuelta, il va découvrir les joies du Tour de France et Simon Guglielmi. À ses côtés, le vainqueur du Tour de Castille-et-Léon, Mathis Lemel. Un Italien qui en est à son 2e tour, il a 25 ans, c'est Luca Mazzato. Et pour terminer, c'est lui qui renoue avec le Tour de France, vainqueur de la classique nord-atlantique de la route à Déry de Vitry, c'est Laurent Pichon. Okay, thank you guys, thank you very much. Have a very good night in your way to Paris. Thank you, merci beaucoup. Eta berria, Israel Premier Txekaldea, Iban González de Galdeano, Turreko azken liderrak iratuta etorriko da. Talde honek ezkerren kolpien duen ziklisten alde gindu beste binere, eta Turrean garaipenak lortutako hiru txirrendulariak aukeratu ditu. El Israel Premier Tech está formado por ciclistas veteranos que aún no han dicho su última palabra y están dispuestos, como no, a dar que hablar en este Tour de Francia. Here we are, the Israel Premier team with 3 riders who know how to win in the Tour de France. Dylan Tan, Simon Clark and Hugo Ball leading the past, and they are ready to do it again. Talde honek, bost garaipen lortu ditu aurten. Egunean guztira, bi garaipen dituzte, biak ala biak, iaz lortutakoak. Eta hemen dira ziklistaiek, Hugo Bull eta Simon Clark. Eta hauetzen dira zortzi txirrendulariak. Michael Woods, kanadiarra, Espainiako bueltan bi etapa garaipen dira, Euskal Herrian, Ordean eta Oiz meitatean irabazitako txirrendulariak. Este kanadiarra, Guillaume Muaba, Simon Clark, australiarra, Turen eta bueltan etapa garaipenak dituena. Hugo Bull, kanadiarra bera lekurren garaien iazkoren moraldian. Chris Neylands, letoniarra.
Schultz australiarra. Corbin Strong, Zelanda berriko txirrindularia. Eta Brasikar bat. Dylan Point, Adrian Petapa. Eta Flex Barone irabazitakoa. Thank you guys, thank you Michael. Keep fighting. Until friends, keep fighting. And don't give up. Thank you guys. Have a very good night. We will do our best. Eta hemen orain, Horta herrian, total energy talde Kroatiarra. Iñaki Gastone gidatuta, profesionalitako bere lehen biziketarekin gainera. Talde honetan, azken hamarkadan gehien maite izan den txirrindularitzakoa da. Peter Sagan, eslovakiarra. El eslovaco está en su última temporada, pero aún no ha perdido su olfato ganador y sueña con seguir cosechando victorias y agrandando el palmarés en el que ya figuran 121 triunfos. Yes, ladies and gentlemen, Sagan is one of the best riders ever. He has more or less than 121 victories on this event. He has been world champion 3 times in the 12 stages in the Tour de Finland 7 times and won the Tour de Finland Paris victory. Dalton Bolimoro is an amazing rider and not very much of a rider. Right up to people you know. Alda Rosberg, Gatti Laurenti, En este equipo hay 2 ganadores del Tour de Francia, Simon Yates, Dalton Copenhagen, hemos logrado 9 victorias en el Tour de Francia. Obviamente hay con una tabla y también dirá Chirrindularia B. Simon Yates, España con un pegado hasta la captura y llega en la vuelta está para el final. Lawson Crado que está por la cuerda. Australiana, la maldita cola que no tengo mejor para encontrar. Dylan Frun ataca en el Beretarra. Chris Harper, Australiana. Christopher Jurgensen, Danimarkarra. Luka Meskets, Esloveniarra, Jurgen eta Pagarete la locura. Eta Ilmar
zein den zerbeletarra. Simon, you have got 2 stage victories in a tour and a 7th place on the GC. What will be your main goal? Yeah, I mean, we're going to start looking for GC. I hope to do as well there. I'm actually really excited about the stage here in the Basque Country. I think it's going to be a fantastic spectacle for the fans here. And yeah, typical Basque rain here. Yes, thank you, thank you. Thank you, guys. This Tour de France will be the very first Grand Tour for this young team, and then after that, when they continue to a very experienced rider has 4 stage victories in the Tour de France for the first Spanish. And it's none other than Alexander Kristoff for the GC. They are Dirk Salem, Johannessen and Torsten Strain, finishing last and finishing at 8th position. Mesdames et messieurs, à vos applaudissements pour le beau 80 victoires dominant San Remo, le Rande Van Brom, le Rennes, 4 étapes sur le Tour de France. C'est Alexander Kristoff. À ses côtés, il vient de Norvège, Jonas Armansen. Il va signer les titres danois Anton Charmig. Avec un ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, Dirk Salem, Johannessen. Pour la Norvège, Rasmus Tiller. Il était 8e du critérium du Dauphiné, Torsten Strain. Le champion du monde du contre-la-montre catégorie Espoir Soren Varenskjold. Mesdames et messieurs, le dernier Jonas Wiesel-Gregard. Thank you, guys. Thank you, Alexander. I wish you all the best. That's a very good lad. Thank you. Voici l'équipe Soudal Quick-Step, l'équipe avec l'un des coureurs les plus aimés du public français, à qui se présente une nouvelle fois. Avec l'objectif clair de gagner une étape, c'est Julien Alaphilippe. Alaphilippe berrik erakutsi du Dauphinek, sasoi betean dagoela etapa garaipena lortuta, eta mundua jartzeko gogoz iritsi dela Frantziako Tourera lehendik. 6 garaipeneko palmaresak izentzen jarraitu nahi du, eta hori amesten du gizonetan gizon honek, Julian Alaphilippe. Julien Alaphilippe has got 6 stage victories in the Tour so far and won the yellow jersey for 18 lanes. He's finished at the top of the mountain classification 5 years ago and recently even a stage victory in the Dauphiné. Radioni badu esprinter oso bikaina ere. Herbeetarak jada, 5 garaipen ditu, eta alpiniak berriki jokatu den Belgikako Tourrean. Beste bestearen garaipenei esker, bizitzan du talde honek 11 urtez jarraian, talderik errakastatzen dira. Julian Alaphilippe, Frantziarra, birrika munduko txapeldun! Kasper Asgreen, Danimarkarra, Flandriako Tourreko garailea. Renika Mañá, Frantziako Europare kontuako txapelduna. Tim de Klerk, traktorea goitizira du egizona. Chris de Beris, Belgikarra. Fabio Jacobsen. Yves Lampard, ia Tourrean etapa garaipena lortuta lider izan zena. Eta sprint bideratzaileririk onena, Danimarkarra bera, Mikel Marko! Julian, I have read you are very, very motivated with the first stage. Could you be the first yellow jersey? First, premièrement, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Oui, yes, I'm super motivated and
The first two stages here in the Basque Country looks pretty excited, and I will give everything to do a good result. So, but one more time, thank you for the welcome. Julien, tes deux dernières victoires sur le tour, c'était la première, la deuxième étape au Pays Basque. Tu as gagné sur les Zulia, sur la Classica San Sebastián. On imagine bien évidemment que ce grand départ au Pays Basque t'inspire, mais surtout, puisque Maïsou t'a déjà posé la question, quel sera ton objectif global sur l'ensemble du Tour de France? Ouais, ça donne un peu de pression ça, mais non, en tout cas j'ai envie de bien faire, de faire un beau tour, de donner le maximum, pas avoir de regrets à Paris, et j'espère bien commencer déjà samedi. Donc l'objectif principal pour moi, c'est d'essayer de gagner une étape, et aussi on va être concentré autour de Fabio pour les étapes au sprint. Merci Julien. Marioneta Maxu, orain Kukai dantza taldeak osatuko dugu. Let's enjoy now with Kukai, because they are going to perform two Basque traditional dances, but in a very modern style. Look at Kukai. Eta badakizue talde honen arrakastabidea beti iturra izan dela, 21 etapa garaipen lortu izan dituzte Frantziako turrean. Hau dira euren txirrindulariak. Ben O'Connor, laugarren turrean, etapa zurezen eta giroko etapa. Clement Dafte, Frantziara. Ben Bakonekoa, Frantziara.
Stan de Bull, Belgikarra. Felix Gol, Austriarra, Suizan etapa garaipena lortu berria. Oliver Nassen, Belgikarra. Aurelien Pelepain, Giroan etapa garaipena lortutako Frantziarra. Eta Nance Peters, Frantziarra, Turren eta Giroan etapa garaipena dituen gizona. Ben, you got a fourth place 2 years ago and you also win a stage. Do you think you can go further? Yeah, I hope I can do it again. It's kind of the dream to be able to perform again in the top 5. So yeah, we're going to come here with that aim and yeah, I'm going to know it by Paris. Mesdames et messieurs, je crois que vous pouvez applaudir comme il se doit AG2R Citroën Team. Thank you guys. Eta aurrera jarraituko dugu, eta hundi amesten duen talde bat aurkeztuko dizugu jarraian. Gora Hans Brocker talde alemaniarra. Eta hundi amesten duelako irabazituen bere gidariak. Hor buruan duten, Goxena Zabale, 1997an Gasteizen, Zurreko etapa garaipena lortu zuten. Bileirekin sailkapen nagusia dute helburu, Jordi Meusekin esprintak eta beste guztiekin ihesaldiak. Gorak aurten 13 garaipen lortu ditu. Volvo Hans Grohe is coming to the stage with Jay Hindley. Australian Hindley won last year's Giro d'Italia and is dreaming of Tour de France podium after getting a fourth place in the last Dauphiné. For the sprint, they have chosen Jordi Meus. They all have big goals. Hementxe da hortan, gora Hans Grohe taldea. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour le vainqueur du Giro 2022, 4e du Critérium du Dauphiné, Jay Hindley. Ainsi que c'est le nouveau champion d'Allemagne, 4e du Tour de France en 2019, vainqueur d'une étape, Philippe Soulier, Emmanuel Bourman. L'ouverture du public pour le coureur autrichien, Marc Waller. On continue avec un ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Il s'est imposé sur le Tour de France et le Giro, c'est Fabien Gas. Mesdames et messieurs, il s'est imposé à Saint-Gaudens sur le Tour de France, c'est Patrick Conrad. On continue avec le jeune sprinter belge de 24 ans, Jordi Meus. Lui aussi s'est imposé sur les routes du Tour de France, 2e d'un Paris-Roubaix, c'est Nils Politt. Et puis on termine avec celui qui a brillé par le passé sur la Volta, Danny Van Poppel. Eta taldeko liderra elkarrezketatuko dugu. Jay Hindley. Jay, you won last year Giro Italia, and recently you finished 4th in the Dauphiné. You look very, very fit. What's your goal in this Tour de France? What's your goal in this Tour de France? Yeah, I'm super excited to be here first of all, and thanks everyone for coming out and supporting the tour. But yeah, I'm very excited. We've got a really strong team here with some really good guys, and we're looking to have some fun in the racing and be competitive and see what we can do in GC and also with the sprints. Thank you, Jay. Bora Hans Grohe. Very good, guys. Eta hurrengo taldea, Groupama FPG taldea. Igotzaile, Federico taldea. Eta gidari horretan, Unai Hortza, Giroan podium egindako txirrindularia. Talde horretako buruetako bat, David Gaudu frantziarra da. David Gaudu va courir la Spanish, c'est at his end of the performance, Bob Vingegaard, also was second on the Giro classification, and the Belgian Simon Pinotto, a rider who won at the top of the Tourmalet and Alpegres. Eta mentxe dira, 8 txirrindularia, Frantziatik, David Gaudu. Eta bieta bat azpira dagoen. Kevin Genier, Luxemburgiarra. Estefan Kuhl, Suizarra. Olivier Legiak, Frantziarra. Valentin Manduaz, Frantziako txapeldun berria. Kentan Pasher, Frantziarra. Timo Pino, Azki txirrindulari barkatua. Eta azkenik erberetar bat, Lars van den Berg. David, lors du
as pu prouver tout simplement que tu pouvais rivaliser avec Pogacar, avec Vingegaard également. Est-ce que tu te sens assez fort au départ de ce Tour de France pour recommencer? En tout cas, l'envie y est dans tous les cas, et je pense qu'on a une équipe assez forte pour faire du mieux possible. Et voilà, on a beaucoup d'envie, on a déjà hâte d'être samedi, en plus avec ce superbe public basque qui est là pour nous accueillir. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir, David Gaudu, l'ensemble de l'équipe Groupama FDJ, et c'est le dernier Tour de France de Thibaut Pinot. Vos applaudissements pour Groupama FDJ. Barkatu lagunak, nik ez dut korrituko, baina gustura ikusiko dituzke zeintzuk diren Euskal Herritik haratago izango diren etapak. Let's see what is coming after third stage. Roberto Laisekak eman baitio lehendabiziko garaipena Euskaltel Euskadi taldeari. Gogoan garri izan zen direnen erdizipena. Eta Ineosi dagokionez, Touraren historian inork ez du lortu. 7 aldiz irabaztea lau txirrindulari desberdinekin. Bereiek egin zuten, Wiggisekin, Fronekin, Geraint Thomasekin eta Egan Bernalekin. Yes, Ineos Grenadiers has won 7 Tours with 4 different riders. Bradley Wiggins,
Chris Froome, Geraint Thomas, and Egan Bernal. Y el colombiano, una vez recuperado de su gravísima lesión del año pasado, se presenta de nuevo con toda la ambición y sobre todo la ilusión para volver a ser uno de los grandísimos protagonistas de la carrera. They are not obviously asked how they worked on years ago for the general classification, but here are some very interesting diamonds ready to win in any circumstances, as Tom Pidcock did last year in Alpe d'Huez after a thrilling descent. It was an absolute. Eta Roberto Laiseka gitari dutela, Roberto Laiseka handia Turkian etapa garaipena, luz ardienen lortu zuela, argitatuta dator, Ineos Grenadier, segurazki hauek ere, ametsa handia dituzte eta bitengo zurean, etapa garaipenak eta sailkapenean lehen dabiziko postetan izan nahi dute. Holtza gainera bidean, Ineos Grenadier! Talde honek orain arte, 20 garaipen lortu ditu, 20 garaipen! L'équipe Ineos Grenadiers, mesdames et messieurs, avec celui qui a remporté le Tour de France, qui a remporté le Tour d'Italie, c'est Egan Bernal! À ses côtés, un coureur que vous connaissez bien, 6 fois champion d'Espagne, du contre-la-montre, il a été champion d'Europe aussi, c'est le local Jonathan Castroviejo! On continue avec un coureur qui s'est imposé sur le Tour de France, c'était à Monde en 2018, c'est Thomas Fraile! À ses côtés, un Polonais qui a été champion du monde. Il a remporté la classique à San Sebastian, c'est Miral Tchaikovsky. Je veux dire du coureur qui a remporté le classement général du Etoulia l'an passé, qui a remporté par le passé le Critérium du Dauphiné, c'est Daniel Felipe Martinez. Ce coureur est champion olympique de VTT, il a remporté l'Estrade Bianche et s'est imposé au sommet de l'Alpe d'Huez, c'est Thomas Pidcock. À ses côtés, celui qui était le meilleur jeune du dernier Critérium du Dauphiné, 9e du classement général, il découvre le Tour de France, c'est Carlos Rodriguez. Et pour terminer, un coureur britannique de talent, son premier Tour de France, c'est Ben Turner. Mariano, eta esan duzuna ez hemen bi euskal txirrendulari daude. Omar Fraile eta Jonathan Castroviejo. Jonathan, ahora que no nos escucha nadie en voz muy bajita, ¿a cuántos corredores vas a estrangular en los puertos este año? Arratsaldeon. Bueno, no sé, igual me estrangulan a mí, ¿no? Lo intentaremos, pero bueno, está difícil, ¿no? Con el nivel que hay hoy en día. Y nada, pues esperamos disfrutar por lo menos esos 3 días en casa y nada, espero que disfrutéis. Egan, no sabes cómo nos alegramos todos. Egan, no sabes cómo nos alegramos todos de verte que te estás recuperando. ¿Estás al 100%? ¿Estás al mismo nivel deportivo que cuando ganaste el Tour y el Giro de Italia? Bueno, primero que todo, arratsaldeon a todos. Bueno, no estoy a mi 100%, no sé cómo estaba para ganar un Tour de Francia, pero estoy con mucho más ganas. Creo que es el Tour de Francia que me hace más ilusión de estar acá, así que nada, espero que la afición vasca sobre todo disfrute de estas 3 primeras etapas porque se lo merecen muchísimo, son la afición creo que más linda que tiene este deporte, así que... Gracias Egan, gracias Ineos Grenadier, les vamos a apoyar como a todos los ciclistas en su camino a París. Eta aurkezpena berotzen ari da, eta hemen da, garaipena lortzeko favoritoen nagusietako bat. Bidearen lanetan, Iban Mailoturian, aurtenezin etapa garaipena lortzen dutena. Pogačar markak jartzen ari den txirrindulariara, eta aurten murtira gabe aurten, 14 garaipen lortu ditu esloveniarra. Tadej Pogačar has been absolutely dominant in the first part of the season, getting no less than 14 victories,
champion de Slovénie. Mesdames et messieurs, l'ovation pour Tadej Pogačar. À ses côtés, le Danois qui a remporté le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, David Galbjerg. Direction l'Autriche, il a été champion d'Autriche coupé contre la montre, Félix Rochardner. Un ancien champion de Norvège, à ses côtés, c'est Vegard Steklingen. Vos applaudissements pour le Polonais vainqueur de 3 étapes sur le Tour de France, c'est Rafał Majka. On continue avec celui qui a remporté Paris-Nice, 2 étapes sur la Vuelta, dont une ici à Bilbao l'an passé, mesdames et messieurs, Marc Soler. L'Italien vainqueur d'étape sur les 3 grands tours, Matteo Trentin. Et il était 2e du Dauphiné, ancien vainqueur de la Classica San Sebastian, Adam Yates. Eta gogoritzan denunea, urtean, Tadej Pogačarrek ez zuen elastiko hori irabazi, baina elastiko zuria irabazi zuen. Lehen urtean, elastiko zuriaren jabe izan zen Tadej Pogačar, sailkapeneko gazterik onena izan zen eta. Aurten handia amesten du, eta Tadej Pogačarrek elastiko horia lortu nahi du. Tadej, you know, one of your sports manager, Ocean Fernandez Machín, is Basque. And you know, Joseba Alguezabal, your personal master, is Basque. Yes. What do they tell you about the Basque country? Yes, well, we have a lot of Basque staff in the team, and yeah, it feels special to be here. We will race for them, and yeah, Joseba told me I need to say Opa Bilbao, Opa Athletic, and Gora Euskadi. Eskerrik asko. Uaekin, thank you guys. Thank you very much. Eta Jan Andreok, hemen txirrindulari handiak ari gara ikusten eta aurkezten, baina orain, historiak izan duen handienetako bat aurkeztuko dizuegu. 5 Tour jarraian irabazi dituen bakarra, Miguel Indurain. Il reste lui avec le droit. Voilà, ne cherchez plus le cœur. Il vient dans les affaires on est à 2 minutes 4 de deuxième de tête et ça déménage. On savait déjà. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va faire mal à tout le monde. Il est en train de lancer la poursuite en panique. Quelle démonstration culturelle! On ne peut pas dire, on n'a pas le droit de dire à son cher allemand que Miguel Indurain demande que le panache. The greatest rider ever. He is the only one that has won the Tour de France 5 times in a row. Un ciclista extraordinario y una persona única, y estamos infinitamente agradecidos que nos acompañe hoy o aquí en la gran salida del Tour de Francia en Bilbao. Vamos a dar la bienvenida con una grandísima ovación a Miguel Indurain. Jan Andreok, historia handienetako bat, Miguel Indurain. Miguel, viendo este ambiente tan extraordinario y con un poco de atrevimiento, viéndote lo fino que estás, que casi estás como para competir en el Tour, ¿a uno aún le sigue entrando ese cosquillo de querer ser ciclista? ¿O es una forma de rememorar aquellos tiempos en los que fuiste de largo el mejor ciclista del mundo? Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en Bilbao. Hasta que he venido aquí sí que era un placer ver el ambiente y todo, pero cuando empezaba a llover, a mí me gusta el buen tiempo y la lluvia no era uno de mis mejores aliados. Ya no estabas para mojarte. Miguel, sin duda en los años 90 fuiste una inagotable fuente de inspiración para que muchos jóvenes se iniciaran en el ciclismo y luego han venido todas las victorias que han llegado. ¿Crees que
esta gran salida del Tour de Francia en el País Vasco puede tener unas consecuencias similares, puede tener una fuerza similar a la que produjiste tú. Bueno, seguro que los jóvenes que están aquí siguiendo aquí en primera fila, pues cogen ese ambiente, como hemos vivido todos de chavales, y seguro que alguno quiere imitar a los que han pasado por aquí hoy con la bici. Y hay siempre mucha afición. Aquí en el País Vasco nos acompañaban en Pirineos, en los Alpes, y que venga el Tour a la puerta de casa, seguro que muchos se animan a probar con la bici. Creo que Maxu te quiere decir algo, Miguel. Miguel, yo tengo una duda que quiero que me resuelvas. ¿Me podrías decir quién va a ganar el Tour? Venga, ¿quién es tu favorito, Está bien que ganó el año pasado, es el número favorito y es el que más opciones tiene, pero de los que han visto por aquí he visto con buena pinta unos cuantos. Venga, bueno, Miguel, y otra pregunta. Venga, ¿dónde guardas todos los leones que ganaste en el Tour? Pues solo tengo uno en casa. El resto los repartí a compañeros, a los que me ayudaron a ganar el Tour. Jan Andreo, historia handiretarikoa, Miguel Indurain! Eta Miguelek esan ez baldin badu ere favorito edo esan du favorito nagusietako bat talde honetan dagoela. Jonas Vingegaard eta Jumbo Visma taldea. Everyone has the Armstrong Jumbo Visma. It's once more. Vingegaard has got 11 victories so far, and the last one won the Hors Critérium du Dauphiné. Wout van Aert is there as well, a rider who can win in Paris in a bench sprint, in a breakaway, a time trial who can make the best climbers sluggers, and all riders are coming here to the stage. Have shown they are in good shape to try to win the events again. Gidarianetan, Abraham Olano izan dute. Eta gogoratu talde honek lehen urtean horia bakarrik ez. Horia, berdea eta mendiko saria irabazi zituela. Eta mendiko sariarekin hainbat txirrindulari ibili ostean, mendiko sariaren eraziko azken txirrindularen Jonas Vingegaard lortu zuen. Mendiko saria hortxe duzue hainbat txirrindulariren sorbaldetan izan zen, baina azkenik garaileak gero Tour irabazi zuen txirrindulari hau. Jonas Vingegaard eraman zuen lehen urtean mendiko saria ere. Il était le meilleur grimpeur, il s'est imposé au col du Granon. Au sommet d'Otakam, c'est le vainqueur sortant du Tour de France, mesdames et messieurs, Jonas Vingegaard. À ses côtés, un coureur vainqueur des Strade Bianchi, ancien vainqueur sur les étapes sur Paris-Nice, c'est Tish Benoot. Lui est monté sur le podium final du Giro il y a 3 ans, 5e Tour de France, et Wilco Kelderman. Il s'est imposé en dehors sur le Tour de France, et Sergius. Il a remporté 2 étapes sur le Dauphiné et le maillot vert cette même année, c'est Christophe Laporte. On continue avec celui qui a remporté le maillot vert du dernier Tour de France, 9 étapes, c'est Wout van Aert. Le vainqueur de Paris-Roubaix, Dylan van Baarle. Et pour terminer, le coéquipier de luxe, mesdames et messieurs, Nathan van Hooydonk. Eta orain elkarrizketa batzuk egingo ditugu. Wout van Aert, Wout, please, look back on the screen. Look back, it's you. Is the green jersey you won last year in a style in the Tour de France. But you have recently said, in this Tour de France, you will ride your bike in a very different way. What does it mean? The green jersey is not for you a goal anymore? I really don't like the new color. Is that the reason? No, I'm joking. I think I really enjoyed last year's Tour de France, but yeah, this year we have slightly different objectives and trying to win stages and of course overall with a super strong leader. Good. Jonas, look at your back too. It will be you in a few seconds. The yellow with jersey. the yellow jersey you won last year. Yeah, it's you. With the yellow jersey now, I guess you want to win it again. How are you? Yes, for sure. I want to try to go for it again. It was very special to win it already last year, and again, yeah, it's very special to be here as the defending champion in
front of such a nice crowd. It's really amazing. Good luck. Wish you all the best for this Tour de France. All the best. Thank you very much, mesdames et messieurs. C'est l'équipe de Movistar. Le Tour de France, bien évidemment, contribue également au développement du cyclisme féminin. Et pendant le Tour de France, on a avec vous, ce sera du 23 au 30 juillet prochain. Eta hemen duzue, Jon Andreok, hemen duzue orain, jarraian, emakumeen turrak izango duen dira. Here you are, the women Tour de France. This is the best way to win a bike race. Yes, for sure. This is my last season. I don't want to make mistakes to use it to again on the mid fight. En française, ça serait vraiment exceptionnel de porter le maillot jaune. Of course, I dream of the yellow jersey. C'est du vélo, tu peux se passer sur certaines étapes. Oh, this is a massive crash. I have one shot in Milan and I have just one in the best way. You know, if somebody asked me, have you ridden the Tour de France, and I had to say no, then that would be a disappointment. The winner of this Tour de France needs more qualities than only be the best climber. If there's not so good time trialer, he needs to take a lot of time in the Tour de Should be a tough race, that's for sure. Seconds is always like losing. For sure, I want to win the Tour in the future. Amaierara ailegatu gara, agurtu egin behar zaituzteko, baina agurtu aurretik, Euskal txirrindularitzak izan duen txirrindularirik garaiena eta segurazki maitatuena omendu nahi dugu. Historian mundu zabalean izan den handienetariko bat, Txomin Perurena! Txomin Perurena was the most victorious bus rider ever with 158 victories, and he also won the Tour de France Mountain Classification in 1974. He passed away this month, but his memory will remain with us. Txomin, txalo hauek Txomin. Omenaldi hau, aitortza hau, zuretzat dira Txomin, zuretzat! Baina Andreo besterik ez, esan ditugu hasieran, Turra hemen izatea txirrindulariek egindako historiaren eta zio bestelako zaleek izan duten kiroltasunagatik etorri dela eta ikusi besterik ez dago zen olako portaera izan duzuen gaur. Eskarrik asko Marion, eskarrik asko nola ez Maxu, ongi etorri Euskal Herrira eta larun batean berriro, hemen elkar ikusiko dugu. Thanks to Xavier, thanks to Maxu, and thanks to you. You were an amazing audience. See you on Saturday for the first stage of the Tour de France. Mesdames et messieurs, merci Xavier, merci également à Maxu, merci à ce public incroyable que vous étiez ce soir sous la pluie. On vous donne rendez-vous dès samedi pour la première étape du Tour de France. Eta orain, Neomak taldearekin utziko zaituztegu. Gozatu, eskerrik asko, agur! Bye.
irautza, gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza. Gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz